2026 umwaka w'umwijima, umwaka w'ibibazo. Umwaka wa 2026 uzarangira ute? Uzagenda ute tugendeye ku buhanuzi? N'abahanuzi bake kuri iyi si bigeze bahanura ibintu bikaba nka Baba Vanga. Uyu umugore wari impumyi agakomoka muri Bulgaria, ibintu bye bikomeza gutera abantu ubwoba. Ubuhanuzi bwe bukomeza gusohoka hanze na nyuma y'urupfu rwe. Kugeza ubu tuvugana, uyu mugore yagiye ahanura byinshi mu bikorwa bigiye bitandukanye n'ibihe byagiye biberamo ku isi. Icyago cya Chernobyl, ukwatakwa ko ku itariki 11 z'Ukwakenda. Kuri iyi tariki, indege ebyiri bivuga ko zinjiriwe n'abahezanguni b'abayisilamu bagamije kwica abanyamerika, zerekeje ku nyubako izwi nka World Trade Center yari iherereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ndege zaragiye zigunga iyi nyubako zihindura umuyonga. Muri uwo mwanya abanyamerika batazi uko bigenze, indi ndege yerekejwe ku nyubako y'ubutegetsi ya Pentagon i Washington DC, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho ku nyubako ya World Trade Center abantu 2753 barapfuye icyo gihe, ariko kandi muri abo abantu 1,100 ntabwo wabashaga no kuba wamenya ngo bari bande, amazina yabo na yahe, usibye kubara gusa. Bari bashwanyaguritse. Chernobyl disaster, ikigega cy'imbaraga za nucleaire, imbaraga za kirimbuzi cyari giherereye i Pripyat muri Ukraine, cyaraturitse hari ku tariki 26 z'ukwa kane mu 1986. Abantu 31 bahise bapfa, ndetse abantu 600,000 barimo n'abarwanyaga umuriro icyo gihe bagwana no kuwuzimya bagizweho ingaruka n'izi mbaraga za nucleaire zari zisanze hanze. Baba Vanga yari yarabivuze. Muri uyu mwaka wa 2026 Baba Vanga n'abasobanura cyangwa se abatangaza ubuhanuzi bwe bavuga ko yaba yarahanuye ko isi izazirwa n'ibiremwa bitaba hano ku isi bivuye hanze yayo, bikazaza bivuye hanze y'isi. Isi we yabigiye kugera ku musozo wayo, kurimbuka, kubera ko nyuma yo kumva ubuhanuzi ndahamye ko nawe uratangira gusenga cyane. Ndabasuhuje, nitwa Samuel Mugisha, abaha ikaze kuri YouTube channel yanyu Tele Montagne Rwanda. Mukomeze mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezeho hano, ibiganiro bikwigisha buri munsi birihutirwa. Tugiye kuvuga ku buhanuzi ahari wenda wabasha kubaho nawe witeguye. Ubundi Baba Vanga ni muntu ki? Yitwaga Vangelia Pandiva Dimitrieva. Yavukiye mu cyitwa uyu munsi amajyaruguru ya Macedonia mu 1911. Ku myaka ye 12 yatwawe n'umuyaga w'inkubi mwinshi wamuzamuye mu kirere aburirwa irengero. Mu nyuma bamubonye yuzuye umukungugu ndetse n'umucanga mu maso. Umusenyi n'umukungugu byari byuzuye mu maso ye. Ubwo guhera ubwo kandi ababaye impumyi. Yamaze imyaka yiga mu kigo cy'ababana n'ubumuga bwo kutabona. Aha mu byo yahize no gucuranga piano cyangwa se synthesizer. Nyuma yaho yaramenyekanye cyane kubera imbaraga zikiza yari afite, ariko kandi akabasha kureba no kumenya no gutanga umuburo w'ibizaba mu bihe bizaza. Gutwarwa n'umuyaga w'inkubi, amaso yakuzura umusenyi n'umukungugu byamuteye uburibwe bukomeye cyane ku buryo byamuviriyemo ubuhumyi. Nyuma yaha we ubwe yavuze ko yahawe imboni kubigiye kuzaba mu hazaza, ndetse kubamwemera nk'umuhanuzi bavuga ko iyi mpanuka yahuye nayo ariyo yakanguye ububasha budasanzwe muri we. Guhanura. Mu guhanura asa n'uwakoreshaga ukudaca ku ruhande. We yavugaga ku bintu binini cyane bigiye kuzabaho ku isi. Nk'urugero, mu gihe abandi bahanuzi bavuga ukurangira ku isi vuba mu myaka ya vuba, hari nubwo hari n'abatubwira ko isi turi mu bihe byayo bya nyuma by'inyingizo. Kuri Baba Vanga we isi yabibonaga ukundi gutandukanye. Yavuze ko isi itenda kurangira tutaragira mu mwaka wa 2005. Turaza kubibona hasi neza. Mu 2004 yari yarahanuye umutingito wo mu nyanja y'Ubuhinde ndetse na tsunami yabayeho muri icyo gihe. Yahanuye isenyuka rya leta ziyunze z'Abasoviete. Yahanuye ivuka rya leta z'ibyigomeke za Kisilamu nka Al-Qaeda. Bamumenye nka Nostradamus of the Balkans. Yapfuye mu 1996. Nyamara ubuhanuzi bwe bwarakomeje. Nk'umuhanuzi
umurebyi w'ahazaza yavuze byinshi ku hazaza yeretswe mu nzozi ze. Reka twinjire mu mwaka wacu rero, 2026. Abamushidikanyaho bavuga ko bimwe mu byahanuye bikaba akenshi usanga bishingiye ku bihamya bidafatika gusa, ariko nanone abamwizera, abizera ubuhanuzi turacyahari. Ibigwi bye birivugira. 2026, umwaka w'umwijima. Bimwe mu biteye ubwoba Baba Vanga yahanuye muri uyu mwaka ni ukuzirwa n'ibiremwa biteye ubwoba bizaturuka hanze y'isi. Yabonye ibiremwa bitari abantu biza ku isi dutuye. Ikidege kinini kandi kidasanzwe mu maso yacu kizinjira mu kirere cy'isi nituba tugeze mu kwa 11 muri uyu mwaka 2026. Tuzahura n'ibindi biremwa bwa mbere noneho bya nyabyo bivuye ku yindi mibumbe. Yavuze ko isi n'ibizatuzira harimo ibiza kamere by'inyanamuntu. Yabonye imitingito myinshi, abona ibirunga biruka. Yabonye ibihe bigoye guturamo bigera ku isi. Ibi bihe bigoye yabonye bigera ku 8% by'ahantu hari ubutaka ku isi yose. Amatariki ahantu ntabwo yabikomojeho cyane, gusa yaravuze none nawe natwe twebwe abantu turaba kumva. Uyu ni umwaka yise uwo kuzamuka kw'amakimbirane. Yabonye isi iterana ingumi, yabonye intambara zikaze, isi icakirana. Yavuze ko ikiremwa muntu kizarangira uhereye umwaka w'2025. Kikaba kizikubita hasi. Hari abantu bumva ibyo bagatekereza ko ubwo isi yaba izarangira muri 2026, nyamara we Baba Vanga we yavuze ko isi n'imperuka yayo itenda kubaho mbere y'umwaka w'2079. Bityo rero ngo isi izahereza abantu igihe gihagije cyo kwikosora. Uretse ubuhanuzi bwe bwavugaga ku kurimbuka no kugwa hasi ku isi, Baba Vanga yanavuze ku ikoranabuhanga. Abamukurikira bemeza ko yahanuye ko muri uyu mwaka ikoreshwa ry'ubwenge buhangano AI rizagera hejuru cyane bitangaje. AI ngo izinjira mu nganda hafi ya zose zo ku isi, mu bucuruzi, mu mashuri, hose hashoboka. Gusa yavuze ko ibi bizagira ingaruka mbi ku muntu. Uyu munsi hamwe na AI ibanga ntirikibaho, abantu barasimburwa n'amamashini mu kazi. Ubuhanuzi ngo muri 2025 yari yaravuze ko amafaranga azabura. Ababireba neza bavuga ko ibi bizakomeza no muri 2026. Usibye intambara, ibiza kamere bivuga ko bizajegeza isi, ubucuruzi bukagwa hasi, ibigaburira isi bikabura. Yavuze ko kuza kw'ibindi biremwa bivuye hanze y'uyu mubumbe bizakora cyane ku bukungu. Ikiremwa muntu kizacukura imbaraga ku mubumbe wa Venus hanze y'isi. Ibi yavuze ko bizaba muri 2028. Uyu munsi ikigo mu by'ubushakashatsi mu isanzure cy'Abanyamerika NASA kiri gutegura kujya kwiga umubumbe wa Venus hagati y'umwaka wa 2028 na 2030. Ibi byaba bitubwira iki? Yavuze ku buhanuzi, avuga ku buhanuzi mu gisate cy'ubuzima. Yavuze ko abantu bazaba bakora ingingo nyinshi cyane nk'umutima wa plastike kugeza mu mwaka wa 2046. Uyu munsi muri Massachusetts, mu bitaro Massachusetts General Hospital, babashije gukura impyiko mu ngurube barayihindura ubundi bayitera umuntu bwa mbere mu mateka. Muri 2046 tugombe kuzaba tuvuga ibindi. Yavuze ko muri 2026 uyu mwaka uzaba uwo kubasha kubona kanseri kare no kuyivura. Ibi biri kugenda biza tubireba. Igihe cyonyine nicyo kizatubwira. Uyu ni Baba Vanga. Wowe uratekereza ibi bizasohora?
Ni iki giteye ubwoba muri byose? Nshuti bakunzi bacu, nishimira ko mugumye gukurikira Telemontagne Rwanda. Ikiganiro naho tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'ivideo wandika ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubahereza ibiganiro byinshi byiza. Ku kirahuri cyanyu ahangana iburyo hariho ibindi biganiro wareba. Mwibuke mukore subscribe, birihutirwa.